Cibai ule July ni som ni pakhat sang ni som ni parukania Middle East buaina kal chho zela azona zankwa anbeina ni turin US chuan Iran mun rang abom le a pho le jing ma takatang khan United States Central Command CENTCOM chuan Iran laka beina thar an nei le ti an puanga Iran media ten an tarlan danin Tabriz Chabahar Konarak Bandar Mashahar le Bandar Imam Khomeini khopui chunga bom puakri riatani an channel min lut sak min lo thlir sak thin tu te chunga lom thu kan soya an channel min la subscribe lo ten min lo subscribe ve theu tur le like le hype te min lo pek saka an channel te po in ram chang ani chuan min lo share sak ve turin kan ngen cheu ani manamanian flag oil tanker kiku Qatar crude oil phurtu chu Strait of Hormuz bula drone mga be ani nuwa US military CENTCOM chuan Iran sarkar le sipai target te an bom non le ni US Central Command chuan Iran sipai radar surveillance infrastructure drone storage le mine layer capability te an bom ani President Trump chuan Truth Social ceasefire agreement an bo chiat non le wangin US aircraft ten Iran missile drone mun tele coastal radar te an boma a hun a thlenganga in biak na omto lovin sipai mangin he na hi kan thok zo lo ang chu thlengani chuan Islamic Republic of Iran hi a omto lowang ti in khau takin awawani US in Iran a be nu lok hian Iran sipai Revolutionary Guard chuan Kuwait le Bahrain US military base omna tele tual chung bial te kap letin air defense siren arina sa leni Kuwait military te chuan an tual chung bitum tura lo thlok drone le missile engemaw zat an lo ti top thuan tar lang ve bok hei hi US in azona zankwa Iran abe nani ta a Iran po hian a then omrama US military base le infrastructure ruwa manna mun poimo te kap le ve in khuba ala chunjom reng bokani pathian ni zan khan Kuwait sipai chuan melma drone hostile drone engemaw zat an lo kap thati an lo puang to a Kuwait chunga warning siren te arina sa le bokani Manama a US embassy chuan thotan ni khan Iranin Central Manama chung mun engemaw zat be atum nia riat ani thu soin Bahraina American omte chu in ring ranga film khurturin a riat tirani United Kingdom Maritime Trade Operation UK MTO agency chuan oman rama kumzaratanga tuipui mel riat kilometer som pali le point pariat vela hla mar thlang lama long pakhat akang mek ti thurin tlak takatangin report andon thuan soya long kan chan hi chui chian mek alani thu UK MTO chuan atar langani Israeli le America ho tu te soidanin US President Donald Trump chuan Iran nen indona nasazok kalpui atum nai leni in an ria President Trump hian Iran abe na hi zau zual turin a in puwa cha ni in alang ti in ho tu pakhat chuan Jerusalem po sa khilani zo na la umte ro chu engtianga nasa in nge an beyang khoilai nge an beyang ti te nia abe sei lo thil a umte ani ngot lo chuan diplomacy in biak na manga thil chin fel thei ani to lo zia a khe thiamani anti official dang pakhate ro chuan Trump hi hun top a thlen nuwa po aril ru thak thut thin me ani awangin a thutluk na hi ala in thak thei bok ti in a soi ve thungani Israel ten an Sudan chuan United States hian Tehran Irana sipai beina nasazok akalpuya anti thinrim viawani lo chuan Iran hian Israel hi akap masalo tura an ngaya Israel hi Iran beina hian atel ve tak ton ti chung changa Israeli official te chuan thil thleng thei tur kong thum an soya pakhat na chuan Iranin Israel a be ani chuan a be ve ngalang patni na chuan Israeli intelligence ten Iranin Israel lam hoya missile mo drone mo ka chhuatuma an in puwa cha an muani chuan
an be nga lang pathum na chuan Trumpan official takin Israel telve tura angen asoya ni chuan an be ve nga lang ti in an din mun an soya tuna Iranin Israel abe ve lo hi chu Iran hian US be na ringot po hi an tuar tok veu to a Israel hi abe ani chuan Israel nen hian Iran hian US be na an tuar dun le don ti na ani maya chu wangin ram pakhat be na po heti khopian an tuar na to a Israel va beya va ti thin rim le hi chu an du chi to lo niangai po an omani AP update thar bera chuan US sipai pakhat athi le ta ka wangin thotan ni khan United States chuan Iran a bom le a Iran point chang le tin US tho puiram rang Kuwait Jordan le Bahrain US Navy 5th Fleet omna te chu a beile zui bokani US le Iran te hian indo na tak nai to le ma se ram pani te inbiak rem na lama be seina a omtrana Iran Interior Minister chuan hemi chungchang soipui tur hian inbiak rem na palai mediator poimo tak ni mek Pakistan kalin tuna hian Pakistana azin meka thamasa a sipai inbe na te itop tura remna anzia po atop zui le tamaya khovel NRG lak na kong poimo tak Strait of Hormuz lu le chuana po tuna hian are thup to riani inbe na azual sel mu hian mi tak mu thei mi puita na poimo mun ma rang te ram pani hian an bitum zui mekani US Military Central Command chuan azan kuana atan Iranian Military Command Center Air Defense System tuipui kam en thak na mun te missile le drone ka chuana mun te le inbiak na network rang te an be thu an puanga kar masa khan US yan Iran pota leile towar te alo bom to bokani Iran State News Agency irna chuan US be na wang hian the bridge kho chevela mi pakhat athi ti asoya the bridge hi Iran kho pui te rana tanga kilometer zanga somni mel zathum somni panga vela hla ania underground missile base a omdia khiatani US be na hian Khuzestan province Bandar Imam Khomeini te Hormozgan province Shirik le Jas tele Sistan Baluchistan province Konarak le Chabahar te abeitel bok niin irna chuan atar lang British Military United Kingdom Maritime Threat Operation UK MTO hian thotan tlai khan Strait of Hormuz long pakhat an bei thu le United Arab Emirates tuipui kampia deuh ani thu an soya long dang pakhat po oman tuipui kam hnaya Strait of Hormuz akanga achunga na thok tu te chuan long hi an tlan chiat sanani oman kalkong lam hi US military chuan Iran be na pumpel na atana longkong asiamania Iranian Revolutionary Guard Corps chuan tuipui konga oil phurlong tanker te an be thu hi an soizui bokani US President Trump chuan US sipai boral ta te hriat reng nan US striking Iran abe na sat thu soya US President Donald Trump hian US be na thar te chuan Iran achuna sa hle ti soin heng be na te hi tun naya US sipai pathum boral ta te Jordana sipai pahni thi le Iraka sipai pakhat thi te hriat reng na le za na tarlan na ani ati US Central Command CENTCOM chuan anzan kuana atana azona be na an nei na hian Iranian sipai mun poimo tele inbiak na network te an bitum ti an soya hei hi Strait of Hormuz longkal vel te Iranin abek thin ti top an tum wangani an tia bom puak thom te chu Iran chung mun ranga hriat thei ani Iran chuan Syria thok le khata be na surprise attack an nei thu le Jordana Aqaba airport US aircraft te an bitum thu soin an chang let ve ti atar langa sipai in be na mun danga po Kuwait Armed Forces chuan Iranian drone te an lo kap thla ti an soi ve bok US strike chungchanga hian
Iran News Agency Tasnim chuan khopui sang Tabriz Chabahar Konarak Bandar Masahar le Bandar Imam Khomeini te an bei thu an tar langa US lam hian an soilo thungani Iran be na wanga US sipai pahnih thi te kha Private Isabella Gonzalez kumsom le pakwa le Lieutenant Taylor James Fihan kumsom ni panga te an ni ti in Pentagon chuan an ming atar langa sipai bo mek zon mek ania atak sa then khat chu mu ani ti sipai ho tu te hian an soi ani Senkomin an thu thar tarlan nu hung bera chuan azan kuana a Iran an be le na hian Iran Military Command Center Air Defense System le underground missile base mun rang Tabriz khopui nai te thlengin an be le ti an soi ani update hi a deuh ranga chu wangin heng kan han tarlan an thu chua an ron tarlan tel lo te hi update thara aron le thina wangin mun khata handa kha arem chang lo thina in lo khathiam don nia IRGC chuan Strait of Hormuz konga US sipain an thlop oil phurlong pahni an kap chia ti atar langa Bahrain le Jordana US sipai mun te po drone le missile in an beilet chun som reng bokani international report then khatina tarlan danin Iran chunga Darkhovin nuclear power station sakbek po mun then khat be ani thu chua a oma hei hian khovel tuipui le energy market ati buaizual le oil man to chho zel hian India ram economy le poisa lut na thlengin angong chowa India rupee po US dollar laka atlan hiam zui boka tuna hian US dollar khat chu India rupee somkwa paruk le poisa somnga huvel ani mek ani US le Iran inkar indona so sang tak tizia turin ramdang palai mediator te chuan Iran nena ni som chung inka haisiam tura rotna an thlen ti Iran official sang pakhat chuan thotan ni khan Reuters nena asoya Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Baghei chuan pathian nia press conference anei na chutiang inrem na le inbe na ti zia omna tura rotna thar chu mediator te atangin an muai ti anem nget bok thil kaldan chu achiang renge mediator te hian boruak so sang lutuk tur ven na an tho zom rengani ti in Baghei chuan asoya kan sipai ta chuan US lamin min be na chu chak pak le thanem ngai takin an do let mek zela chutiang bok chuan diplomacy lam point ati tur le mo phurna a hai lova thei top a chua chun som zelani ati bokani Iran thlop Houthi pol chuan Saudi Arabia longte dan cha na maritime blockade thar apuang vele ta a hei hi mit aya mit ti thupui manga phubalak na ani thu an thupuang tu kaltlangin an tar lang le ta ani hei hian helai bial chunga ralmuan lo na le in be na an chol san to chu a chok tho le nge yarin ania kar masa khan Houthi te hian Saudi Arabia chu an khopui sana airport boma alo pu to a hei hian kum tam tak chung in rem na an lo nei to chu ati chia ti in an puang ani Saudi lam thlop Yemen sarkar thunei na keng ko tu Houthi te hne na sipai drone le missile thom tura tho thei na manga phura an lo pu ve bokani Houthi le Saudi te inkar hi Yemen marlam Houthi te thunun nabial Saudi in a rek zui zela wang le Tehran le sana inkara tho na tho dan chung changa te an bo ruak alo tangviau to thina ni Iran tho puilian ber pakhata chal Houthi te hian US le Iran in be na chua nuwa tang khan tuipui kong pui ber Red Sea chimlam kongka bap al mandep strait hi an dan pin thei thu soin voi tam tak an lo vau to thina ni kumsang ni som ni pahni UN in rem na abuat sai le kumsang ni som ni pathuma Riyadh le Tehran te in lai chin na an siam that nu khan kumli chung chu ralmuang takin an lo om to a ma se hetia Saudi long an reka wang hian an in rem na chu a chele ta vek ani
Middle East bial chunga in be na zual zela US sipai pathuman thi nuin US President Donald Trump an Iran laka phubalak na mun thum la ya athen tur thuwa soya chuti lai chuan Iran chuan US in an oil thon chuana puiber Clark Island lak atumani chuan ngong chia le rap thak tak athengang ti in an vau zui ve bokani President Trump chuan thotan ni khan thu chosiala thu chua siamin Iranin US sipai pakhat ngot aka hlumpo hi achan let na aman an pek tu hi aturu via wanga an tuar zelang ti in post asiama Trump chuan he thu chua le vauna ang hian chezui ngal turin Defense Secretary Pete Hegseth Chairman of the Joint Chief of Staff Daniel Kaine le military officer lian te hnena thu thlun ngal ani thuwa soibokani Pentagon chuan kar topa khan US sipai pathum Jordan base pahnih le Iraq barlama pakhat an thi thuan nem ngeta Jordana beina thlenna hmun atang hian chui chua mai lahar sa ruang po zon mek alania tin thizat po hi an lapung chho theyang an tiani Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Baghei chuan press conference US President Trump an Houthi Iran an beina zual zel kara Clark Island lak atum thuwa avauna chu chang letin angong chia an machon turani ti ina soya Baghei chuan he island lak tumna laka Iran mi puite in pe dan tar langin helai biala hian an lo lu hun ngak hlel taka lo muwa in pe atte anom thap mai ti in US sipai ten an lu chil ani ngat chuan lo dolet anin pe thule in machona in be na athleng ani phei chuan Iran rampum pui an tho chua vek don thuwa soibokani US le Israel ten Iran an be nu khan Iran point Gulf region ram sang UAE Saudi Arabia Israel le an khopui chevel Oman te thlengin mizai le drone in abei vek to a chuti lain tun maya in be na zual sela hian Iran hian Kuwait Bahrain le Jordan te be na hi ati zual bi khle US base omnaram te be bi kan nia Bahrain hi US Navy 5th Fleet chol na le omna pui berania Kuwait hi US base poimo tak tak kem Arif Jan le Ali Al Salem Air Base te omna nia Jordan a hian US military installation te a oma kar masa khan Iran be na wangin US sipai pati anthia pakhat alabo me kani heng ram pathum te hi kumsang ni somni paruk jun niria tatang khan Iran hian phubalak nan ni tin deuh tho alokap to ni US military asset te chau target ani ti in soima se Iran hian tual chung infrastructure poimo Kuwait tuiti thiang hlimna khol water desalination plant le Kuwait International Airport Terminal tharpo atichia a Bahrain a po civil aviation navigation system te ati buai pokani Bahrain hian Iranian thlop siit mi puite laka khau takin ma alola to thina Kuwait point Iran thlop na lantir ma se sarkar lama tangin alo khrem to bok US thopa wanga target ani baka he political tension hi achan pakhat ani bokani expert ten an soidan chuan Iran hian UAE Saudi Arabia le Israel te be chawa tun aya na zoka beyatan alakhek ria ram te zok te manga athil ti theina le chakna lantir masak hi indona puizok full scale regional war ti chuak lova omri antumna kong pakhatani theyani antiani Iran military joint command khatam al abia central headquarter chuan Washington chu ram chung mi puile sarkar thunei tu te inkar ti chia a in thendar na siam tuma ruah man na siam le nun rong taka che a anpu a khatam al abia komandarin atar landanin US sian minnek atumna minti du da na le nun rong taka chet ala zui le ani chuan chan let na rap thak le decisive tak an ma chon nge yang ti in avaulo kani
Iran chuan US in beina atran nuwa tangkhan aram mi puite chu in lungrual taka tura fuyin Strait of Hormuz le US military base te beina atizuala Kuwait army chuan Iran drone le missile lo thleng te chu air defense mangin mid air an lo ti chia a tual chunga thilpuak ri ring tak tak riat ani chanpo hei hi ani ti in mi puite film khur turin a khilani Bahrain State TV le Interior Ministry te chuan warning siren arik nuwa ram chung borua ka Irana aerial target tam tak an lo ti chevele boka mi puiten an sahimna shelter panhal turin anti bokani rampan sipai thina chon na taka chanlet atiam nuwa Europa US air base atangin F-16 le F-35 fighter jet tele aerial refueling tanker tamzok Middle East lama thon bel turarwa manania Israeli official pakhat soidanin US thlona vansanga thlona tui thunna bik engemozat chu Israel an thleng to a an la thlen bel zel boka March tha in beina a thlen lai khan fueler somkwa palivel omin somlia atlan yama ma sekar masa atang khan apung chole char char to a hetiang ani awang hian rampa hian nataka chet atuma an ngaya ni aircraft atir belte hian President Donald Trump baka an sipai thunei tu te tan chet lak dan tura du than tur tamzok asiam saka kar masa khan Trump hi situation ruma Iran beina na zoka kalpui dan tur sang entirin briefing pek aloni to a adu than tur zinga hian Iran oil thon chuana puiber Clark Island lak sakemo a nuclear facility puiber pakhat te zinga mi Pickex Mountain bom chiat te po ngai tua telani in beina azual zel chungin Trump hian in biak na lam diplomatic solution chu adu lo hulhual alati burri lawa US Secretary of State Marco Rubio point zan lama an thu chua in biak na do kana kirle turin kongka ala in hongreng ti asoi bokani Kurdistan Freedom Party PAK chuan pathian ni July ni som pakwa sang hi som ni paruk liam ta a an kem pui pakhat drone manga an beina Iran chuan khovel dana man an khaptat white phosphorus a mang ni in an pua Pakistan occupied Kashmir hi Iran ram chunga Kurdistan helpol Iraq Barlama Autonomous Kurdistan region mun poimo tak neyan niya Iran sarkar hian Iraq Iran Kurdish nam hruai tu le helpol rang te hi alo beito thina ni pathian ni jingkara Kurdistan National Army SMK kem tual chunga mi an be chungchanga Pakistan occupied Kashmir chuan thu chua siamin Iran Islamic Republic hian bom le ral thuam zinga chemical compound la tak white phosphorus tel an mangani ti in an soi an ni hian thil thleng mutu te soi dan te mi pakwa liam tuar ten liam an tor dan te le an be na muna kang me chuak lu atangin white phosphorus manga be an ni ngai ni in an ringani Pakistan occupied Kashmir President le SMK Commander Hussein Yazdan Pana chuan he an thil ti hi nun rong tak le khovel huapa mi hring dik na le zalen na hum haltu international humanitarian law bo chiat na poi tak ani thuwa soya Yazdan Pana chuan UN General Secretary UN Security Council Red Cross ICRC le khovel thunei tu te hne na Iran sarkar chunga hremna strict tak pengei turin ange nani Human Rights Organization hengo poin he thil thleng hi poi anti thu soin UN le Red Cross te mun puya tangin a muna nge chui chuak turin independent fact finding mission tir chuak turin an phut bokani Iran Revolutionary Guard te chuan thotan ni khan Middle East puma US sipai mun poi mo te an ka thuan puanga hei hi US in zan khwa a Iran khopui rang be chan let na ni Strait of Hormuz long vei wak tlem zela wangin oil man chu barrel khat US dollar somkwa akai chawle to a President Donald Trump an
US sipai te thi phubalak na ani ti in hebe na hi athopa amairo chu America tual chunga petrol gasoline man sang zel hian political pressure asiam na sa hle thung abik takin tuiti thiang limna desalination plant be ania wangin Gulf ram tetan tuin tur tlak cham na thleng thei din muna anom tana he sipai in be na hian tual chung mi te mun poimo civilian infrastructure thlengin ati buai tan chho tame kani heti lai hian US le Iran te chuan in biak na kong chu a in khar hlen ti an la soi du bik lova ram chuan US be na thar hi kan petriat ro pui te ming choina ani ti ina soya tun nai Iran be na US sipai pathum thi te a soina nia Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC chuan oil tanker pahni kalkong himlo US thunun na kong manga straight cross tum te chu apwa awangin tlan theilovin anom ti in an soya pathian ni khan an pahni hian accident a thleng ti in an lo soi to bok US Central Command CENTCOM chuan a zona zankwa Iran an be na hi Strait of Hormuz sumdong longte Iranin a be theina ti chaklok na tura buat sayani ti in an soya Iran Tasnim News Agency chuan US missile 10 thotan nia tang khan Tabriz Chabahar Konarak Bandar Masahar le Bandar Imam Khomeini te an ka preng ti an tar lang ve bok Kuwait sarkar chuan an tui ti thiang himna plan desalination facility chu pathian ni le thotan ni khan azona ka ani thu le kang be a chhuat thu an puanga hei hi civilian infrastructure bituma be na nia ngai dam thei ani lo an tia Gulf ram tam taka hian tuifin riat tuya tanga siam chua desalinate water hi mi makta duai tam tak ten in nang fak nan an inatana an manber ani hlomani US Secretary of State Marco Rubio chuan Iranin tuifin riat sumdong longte abe chung chu US point Iran abe zui sel don ti ina soya ma se US in biak na manga in rem na siam turin a in pe reng ti in atar lang boka Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Bagay point in biak na kong akhar lo thu soin diplomacy hi sarkar chakna man ro pakhatani ral thuam in be na ang che in ti in na soyani New York Times report chuan kar masa chung khan Jordan rama Iran be na wangin America sipai tam takan hiama ma se United States Central Command CENTCOM chuan tlem te chop apuang chuakani ati Iranin abe na hian sipai helicopter engemaw zat po ati chiati US official aming thup chuan a soya New York Times ril tu official pakhat soidanin CENTCOM hian sipai hliam te chanchin hi puang chuak vek turin muna nei lo a muna sipai hliam te hi na tho chunzom le ngal tur an ni phei chuan Iran lamin nakin zela be na atan tactical advantage an nei lo nan an thupani ati source dang pakhat chuan US sian Iran ten ballistic missile le drone manga Jordan le Middle East muntina base te kurai taka an ka theina na pui thei tur chanchin hi a thup thina ni atibok Washington le CENTCOM te hian ni tin Iran target engemaw zat an ka chiat thu an puan chua tak lo chan po ani ti in na soibok ani New York Times sian Trump administration point Iran lakaral thuam an manral manzat le Iran ten missile siam tharna konga ma an lak dan te po apuang chuak mumal lo bok ni in asoyani thamasa khan US sipai hliam te chuan CBS nena an hliam te chu US Defense Secretary Pete Hegseth apuan ayana ani thuan lo soi to a Sergeant First Class Corey Hicks Kuwaita Iran be na a sipai paruk thi na hliam tuar chuan ataksa a sarknel thir themaluta emergency surgery alo to khiala ma se US Army official te chuan anupui nena a hliam hi minor thil te naw chawani ti in an lo hrilani Hicks chuan Pentagon hian
an thil ton te soi nep tu hian ran an lana sa hle ania a riat thu a soi bok ani in be na hi akal renga an soi ta kang khan thu thar te po a om zela chiang kwang taka thu sei thapa ngai puan au meu lova rem khom chop zel ngai ania chuwangin news la khom har sa deuh hleka heng zan in be na te hi chiang zo ka mu thei le riat thei a om huna ron update le vat kan tum don nia